Wasya wa Muimi. Nandi ni muvya muno musesya nundu wa kwendea kwatia kilunguki cha Wasya wa Muimi. Twende na kwema Spinach. Nandi nyinita wa Steven Mwema. Netwa mana pa akivuyo nundu betha babwana. Nandi yitu thibaya mundane. Nikenda tuminukililie kwema Spinach. Nikenda isobika bandu pa kwikiebu. Nandi yu tujumie kivuyoni. Twa manondo tuona wikana kivuyoni. Baka siumo mithenela twase mithena 25 to 30. Twali twa mundani. Na yu na Spinach pa mundani. Twe prepare. Spinach pa mundani. Withisi balobande to banda. Balobangite kubanda spinach. Okay. Uthi okivuyo kiende na kuyana. Uthi wambi obaseupya. Kwa kukilia muthanga. Either utumie tinga kanonza kuyana na monda waku ndo wilie. Ukilia nesa. Na wamina kukilia la monda. Endi otiseupya metau yaku kana mbaros. Endi jukula wesa endi kwisilobandite spinach syako. Ayu ndini wa ukilia twethinde muno kana no ba paini. Ketha ibatoneka waile kukilia monda waku. Nesa ilanene piu itoneka. Nyondo ndo wokilia monda waku nesa wiana. No gwegweza gwithia spinach isu miyayo etethi nesa. Ko yu kukilia kuthea na kuthionga liko mie yesu ne yendete nesa. Nondo yendete nesa no gwe kuya nesa na no gwe mutu usu muyanie na no gwe kuyana wina afya nesa. Na spinach yeka nesa yambua ni kana ne ongithi. Spinach yela ikwika nesa kwa mumea mwemi obandite. Ni asiane kukwata soko. Kwa uni kana kwata soko nesa. Ya thano ninze yango. Okay. Nondo yambua no banda. Onetha ne kwika nesa. Lakini koyena muthoi. Okay. Nondo wake kowe no thonga. Na sindu cia muthembosu. Na mamindo mo lengene mesa mboga. Noni ane matumo lengene mesa mboga. Ni maisa mboga. Na mabule na spinach. Na mujicha ne weme asia kuja githekani. Na mabule na spinach. Mana sisi sawa sisi yoga. Sio. Spinach ndo bando tekea. Nenze by the way. Yunga kodwe ne yutanga kodwe kwa kalibu kila mundu akapata kaje spinach. Na yeye kwa tupundisio tema baro sia mindo. Sia spinach. Sia spinach. Baro sia spinach. Etha munda waku emosionesa kuseo banikula kwitha utena mali kondo kotolu kubyana wipumbu sia muthemba. Etha munda waku ne flatness. Temo mbaro batone ko ya matambia oana. Uwasa. Uwasa. Batone ka matambia oana. Nika nambaro isu amino tema na bakatikati. Nduke kio thanda munene muno ikio watu amo no byo futio muna kalibu nusu na nusu etembiku. Bakatikati yani kuma mustari palobo andla mustari no longe wangale kwejengi. Kwisa ili atiba taani muno. Nondo spinach nenge tikendo woba ama to ndo meanite. Kwa undo kwasya labda kesa ika ndanzu mbinge kana kendo cha muthembose undo matomeanite ni wobete kwa uyo space yajo umemande undo wobete omatu tweke kwa wiki o matambio tana no iba nangalesiele galekwe neno ni kana se at least yetha no kiwicha kwa kwiki yabu niketumikite pure to maximum weza with at least ndo ngithia kiwo tomato mbeza mbinge lakini wingithio kendo kenini na wewe kuma spinach kuthielenge kuma spinach kuthielenge spinach watu amo no pure ndukabiche futi batoneka pando ta intrasi ota 14 okuma ki spinach kuthio kila kingi nondo watani sia muno niwe sino watu me space mbingi yamana spinach twametwa amo ndani nitukwiki fertilizer no kwiki fertilizer na batoneka onetha no kwatepo ambao kwiki opo spinach no mumeote mathina maingi ambao kwiki opo uweyo napo na woka waisio wethia no ta thenge ubinde wa kumia no to ne o fertilizer na thani no kie kuona atwa mituki na ng'ombe cia kwa sinamba kwene boto no likaba nikia fertilizer eba ndukani no kwiki o mabinda maingi to recommend ya DAP wa mino banda hiyo wa mino banda o chumo cha me kana cha keli wathi muno bio 2 weeks to ne DAP ba na yumonda kwa spinach ni manata kana ni abike binda yo ngithi ebinda yaku yo ngithia kumana kote bina
nondu kielelo ni mumea waku wethe kimeuni ku wakati wowote wona bate kimeu manaje u nejo ebinda ya umithia nondu patoneka spinach isu nikana matwasu meanenesa ni maile kwitha maigucia kiwenesa nondu kiwete cyo kikutonethia mumea usu akukugucia leu kwa uyu make sure kana monda waku sacio ndene muthithu nela weza kuthi wethia ni ta momo manazu awongithia no bikia na wethi othenge kuma pangithia mongithia batenesa kuma ku tio zeo wetele siese kwambelelia kuboba we mwene sisi ebinde ya kungithia aya saingi no tono ku program ngithio kasi atenga ngitha cia kila methene tatu kuyanana na ondo suwe pyo bete bindane ju aya tona kwetha mabinda ma either kweto pula yupundo to etegemea kana ino tono kilio bandito obangeto ngithio kukauga kwau ndotona kwasia pe mupango maalum wa mungithio lakini la wona kuileta kokuma kuyanana suondo yilie na ondo wetha yilie binda ju ayu mauela matono ndenia muno ngi ma spinach ntamewa mawu makuthenia muno ki ma spinach no kila sio wende na kuema spinach no to no piko mabindo kona yekala ukaenda ukono ketina kio chumo yuta yunona yota ba mondani wa spinach to kwa mfano onde sisio example ndisi Boba aite na mashida for instance ona kitina kikiba ya chumo ndio anakuwa na ndalili taisu juu puno ne wailoko na ndawa ukama na yune ndawa yebela wailoko na wona ndalili taisu cia memea ya kunite kwenda kuma muradi wetho cia wethie teiwe o tuma uma labda kwa kukosa kiwo kana kwa kweki mbolea mbinge yu womone yumbe bunde ne kana nicho jitebana si juno wailo manake tumi we umekishwa teke wo timbolea lakini ethi wane muno wethane cho muno weza kuona yena kuma pesa ingi wogethia kana okethia kitina kiki na matu lakini peje moyo umiengale kwenu yo mangale kwenu ingi yo ready puethia ape ona thina no ni wailo kuna mbenda waya spinach twiko thoko na ndawa cia mbepo muno lakini yuona katika hali tesu kuna kwa mapinda na weza kuona yunda lili taisu yuno kuna ndawa ya mbepo no manane kwendeka ju ayue challenge na challenge zilobetete kwa wemi wa spinach notamyo challenge cha kila muno kitha ndene wane menu ya spinach ni asia kila kenene muno pio ekana asia ni no soko muno nondo spinach no to no kwemeke kika lakini utethia ndwe na soko utono twa yetha unomete mbingi wethia in demand yethio supply iskuma mbingi kutokondo sie kwendeka jichu no kitha challenge nondo nacio ciingi ba muno ni ronda kugaika thecia thoa chune wetha ni challenge nondo maguta no tumite petroli leba yonde wikite kila kindu chonde kuemethia mbolea nde no tumite na ethi wa thoa woka we kwitha winthi jichu kitha ni challenge kinene muno kwa Muimi nondo kilota rajia no tono leo kwata na yuko kwanana na utaalamu wa kundu wemere spinach muno use timing ilanzo ya kwema spinach nota ibinda yeba timing ilanzo ya kwema spinach iko ni kuhakikisha kana wena spinach mabinda mathano ma thano ni wale kwa na timing ilanzo zaidi nona yuba wona mbua ya siaua ela bangine mbua ya ndwane yaua ela wena timing nzio kiwango cha no ni toka kuoleka mondani naku nitawambia kumia spinach yuka thano kukaika atwika ni tweso bikambuge lengi ya uowa no gwethotete spinach ukaigwa moyo wa mbesa ayuka to wemi wa kwa spinach nzo keleke kuwitha cia moyo ketha kila muthenya wena bina wa kuthi mondani kwa kwema spinach kila kiunenga motivation ya kwema spinach nicho undu ambe nundu akwitha ila ni mete spinach ino nundu ni mata uya wene wesa spinach undu nene za spinach kono wesa tiko tasasio tio bo akutakuthei ko motivation ethani cho kwa undu umwe witha we musio kwakwa ndu ambe ila ni na spinach ino ithe ni thani sine na uya nundu kila kwacha muthenya muima ningukomana na andu makwenda spinach na mayenda spinach benda kuwa mayukite kwe kwa twi wa mana na yeye kuto po Muimi kwati ya itubia yuti yake kuchwe kendo kimukimbe witha cia moyo na kila kingi ombale na kutwika nonguta no ni mana spinach ya kwaje wo uno buke sioni la kuona andu maimienda nene mana at least mbale na kwetha nongo kwata mbeza community ya no ikutetheka na you know weke mawia onthe
ukaima spinach no we kwate spinach ukase ndithi obisine kwandikwa kana kwikata lakini nema spinach ne kumumile spinach ino neni omekwatia nondo kuima spinach ne we okay ne we ndo kwikwatia mbesa ba no ke kamound monde mebata ala mundu wendo kwika mendeno ayinga ukulya utona kwasia wimio wakwa spinach uthethe ata ne menu ya spinach undu wambe nende that niki nondo ninambia kwasia nikana nini manete kana ne we nondo kwesila ne menu yakwa ya spinach the one is yana nena sio soma nene pe ya office okwisila ne menu ya spinach okay family yakwa ne yesa ne kekia nange kama undu mebata ala mundu wika yotha yonio kwesila okwatini langu ata kwesila ne menu ya spinach ko une me spinach nona kwasia ne we muradi to onengenda yoma ne we no yeseti mibango yonde tha kuima na marketing kwethia wisawa na yu ibindele thoku kilo cha spinach chuma mbesa siana ibindele thoku kilo cha spinach mabindala ibindele thoku ya spinach no yemwe no ibinde ambua ko wambe yila ko thoku ila spinach na thoa muthoku yuma kilo kimota silingi siana ne to no the awe eka biko 15 cha yo yeta no ibika 15 pa kilo ila kwa soba bila kwesiku ila yumundu kwa sawa ne tutesa ao 35 to 40 na saizu ota 40 ende yuthi ana yo ndi ungama mundane yo poke komea picha ipo okay no spinach ne nayo mundane netwe kuma netwa tamapinda mianata ngatu saende spinach mapinda maingi yu area emwe teketha ibatone kawailo metwa oimo kwa chuma nikana alama to manene wese mabetwa wangivya ange matilwa mema kilia kuyana chuma ke ithela na one mene meana kwa wetha otusa Friday wakata no longi mte ateja emesi twaile kwenda kwanganya kwa spinach Friday ukane omano na serikali umya weta na weba kola kwa serikali nondo mapina bangi tuwe mangu mosia mbusi kuima lelo kwa uo nduambe namba kwa asia insi ya kukaku meundane nisiele kwetha sienzio nondo sietha sienzio means ya kumalo che sietha siela is nondo yuko mfano yuba twa yutabando yutaba nondo na kwethia mali ya kune umyane mpinge lakini kana yuma lelelo we need ko kombo asiendo tamota nikana ikumali le balanga lito na kwikata zabali to novika ko ujuna asia kula kuya imi bado ni kwa ile kusiwa na kila kingi kana wese kwethia ni access yo transport ya siendo sio na zaidi market nayo weza kwethia tha kundu kwekwa no tumandi kwa mubango musio miaka 5 yokite wasisi uyonela bana wimi wakwa spinach miaka 5 yokite ndene wa ne menu ya spinach ni woni wakwa kunene pya uwya wa spinach ndwambe nene wanzo yakana nondo ne nangwiyone we na balabe we apepata wa kunene pya ketha ndoto yakwa nikweza kuona ne mea kwa ya spinach ne we munene ta company ya muthemba ugethi andu ne me report mokete we ani we are na ma manager ma supervisor na andu maungamia kila department with the department ne ya marketing ne ya kilimo ene andu manda wa kewo na kila ani osa kwithia ne wea weza kwithia pukesione ne wea ukwete mpesa nondo ethe ketha ya ili ugethio na marketing ndina thina nondo ugethia mundu kwenda o tangalio nima ne wese twosa spinach bana na twathibu tubakia tukianya na tugithi nena kwata mpesa na andu makwata wea na kisio ni chatetheka na andu angimena business yemaendea na andu ala mekwenda kwima ni matetheka nondo wanena na itu ni mubya muno thank you na ngaya kuone usio nikendo bikendo twesi yako thank you na ndi mwendo musiaisia nyenita wa Steven Mwema keke kilungu cha Wasya wa Muimi netwa banda spinach kuma kibuyoni makatwa twa sokoni na ndi ni muvya muno nondo wa kusiaisia na ndi kwendani kwa mwe tuona ne kilungu nikingeta ki muthanatawo kwa oyu itho no sese musio wa ilungu la siati Wasya wa Muimi.